Kaunti ya Tharaka Nithi ni ibangirite budget ya bilioni 5 gatanta mugwanja kiri mwaka jo 2023 gweta 2024 na bakirigaira kuoja ni ugoti bwa milioni 100 bobo ni kuringana na mukaririgite wa MBECA Murethi Gaturo ura nowe MC wa Karingani akiaria kirigikaro gya kuoja ni maoni ja muingi kibaroni kia DC Chuka ni muchemani wa Karibaba inge patekinyira niunto batera ije ore akamite bamenerete watho buraburiga iria gutumiria michemani oteu na kuga watho bubo bubatere kugarurwa. Samuel Gaishma na ntatoije. Kamiti ya kigina ya gikaro kia MCA ba kaunti ya Tharaka Nithi itongeretwe imukaririgite wago uranwe MCA wa wadi ya Karingani Murethi Gaturo bari rugendo ni ruthondeki bwa mathabu ma utumiri bwa mbia cha mwanka wa thirikari wa 2023 mwanka wa 2024 arakagita kaba kurutha michemanio ya kujukia uge bwa akari. Budget yenu ireka thuranirwa na kuthomwa mweri wa 6 mwanka uju iririgira kuigwa iri ya mugana wa chiringi bilioni 5 kathanta mugwanja. Tuko project tukagwatambia kuma kuri national government ila itagwa national cake kana equitable share ila tupati kunenkelwa Tharaka Nithi county tukagwatambia chinge kuma kuri conditional grants ila tuena cio kwa mfano agriculture tuena yo kuri health tuena cio kuri kwaka nyomba ile ya executive ile kathwana na kwa mauntu mama mwene mama igucha mari continue ku henu engene mbeca ira twethirana ya guku gwetu ta county ila toko project ikethirania 400 million health yonde ile medical na ile public health 1.9 billion ile richaga 30% ya budget yetu kwa gwana I know no acho projects tuinacio mwana ogume chairman yeno ya wetherania bwa maoni jigitwe itawetigwa na ntobarithau arende MC baba kuga onto bobo riumaniana watho brabo barigagiria batiga tomerie mechairman yeno na njira ire gakinyira akari maturani gutokona ni tobati kuigwa twina changes cia act yeno nikenda yomba kwariria public participation ichoke na masinani kairi tutige kwira gwatwikire ngatheti ni cia national ire go circulate to advertise kuri local media mwe nyamwira ino ni tunenkerwe kanya ta community kana ta Tharaka Nithi county tukachia tangaza kanitha ntabura tugatangaza mauntu maria mangi ni tukubangania bo tukupetition the National Assembly nikenda marekebisha sheria yenu tubote kubota ukinyira wananchi na umali bantu bakomenta bantu bamwe tukono tuthina umali nikenda marotha into gweta public participation mome ugire na megwe nimbie kwendekana Baruria akariba ebumagiria kuruta guge bwago michemanio ni taino kenda budget ira karuthwaje igwa iri ya kiguni kiribo nonturuma chokaga malekia budget ya kinyamwisho malagiria budget iri mwisho na budget making is a process kokena tuweka magakira mwankwarira budget magetere kinye county assembly korona provisions ya commissions ya bantu banini muno na of course ile mwe assembly athigara kumebetukia wira wao na ura makurutirwa na una ucho gacererwa nkuruki bariuga kuri na mubango wa gukiria muchi wa Chuka gukinya kiwango kia municipality iraika jukia wadi yonde ya Karingani ntere cha Karongoni wadi ya Mariani na ntere cha Kambandi wadi ya Mugwe. Chuka mbere ya municipality lakini ya Choka ya Kenya 2010 ya tewane katiba thaino ni tukwenda kumerivive kairi nonto ena nego qualify mauntu maria monde mabati kwigwe igitwika municipality ane kenda yomba kwigwa igetetheka kuma kuri World Bank kuma kuri thikari ire anene na ni kwogu ni nkolomba ntumeto machuka Karingani makalongoni mamugwe macha ni kenda muthenyu wa muramuko uria tukegwa twina yake baroni kwa DC macha ni kenda tumba kwigwa tukimenya nimbi municipality tureteretwo na nimbi gatutethia nakio. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.